isikolo abavangeli abakhokheli lebandla elize ukuzadumisa uNkulunkulu bangena uNkulunkulu asemdumiseni sukumele ukubala izimiso ezaphumela esigodlweni ilanga 25 ngoBakazi 1998 isihloko 154 page 156 isihloko sithi phathani inhlanhlale phakathi kwenu ukwenza umsebenzi labantu abalobufakazi bokuzibonela lokuzizwela bona ngokwabo njengabalichumi lababili into enhle ukubana umuntu aqhubekele phambili ngobufakazi bakhe obuleqiniso ukanti laba abahlolwayo lalokhu abakufundayo kuhle kakhulu okuhle ukuthi amandla la aphakathi kwenu liyafundiswa ukubana liphathe umsebenzi ngale indlela kuzasebenza njengoba ukhethwa izithunywa lamavangeli ngakho osebenza umsebenzi lo ngokwenyama lokho okwethusi lamanzi ilizwi lisasebenza lisabusa phakathi kwabantu amandla ayelalela ayekwenza kulokho okwenziwe kulo olandele imfundiso kumbe isimiso ngoba walalela ilizwi elibusayo lapha xa limisa phoke umuntu nje wokuzwa kuthiwa kwenziwa ithusi angaba ukhokho wayengekho ngesikhathi ilizwi lisesekhona kumbe umbhishophi wayiphi indawo enze okufanayo akumbele lelo thusi atshele abalandeli bakhe athi bakhangele kilo kungasebenza na kungeke kumbe athi hamba uyegeza eJordani ngaleyo Jordani kusele ibizo kuphela abantu nxa bekhona kungenzeka yini ukuthi basile bangeke basile manje lapha into elimele lifunde ngayo yikuba lokho elikutshelwayo uthathenini likuphathe kuhle ngathi ngilipha amandla lapha kakula msebenzi wokulingisela kumbe wokulandela umbhalo hayi liyaguqulwa liphume emoyeni ongelamandla lebe lamandla omoya oyingcwele oyiwo osebenza ngani izindawo zonke yikho ngisithi umsebenzi lo kawupheli phakathi kwenu fundisani abantwabenu obala ukholo lweGudaramari ngoba kulamandla okuphila phakathi kwalo bayabona ukuba kwabendluleyana kulamandla ezithunywa kulamandla omvangeli kulamandla okusila kuzasebenza ngalaba sebengenwe kumbe ngokholo lobabusayo eGudaramari abadala abanjengalaba abasuka kude lomsebenzi akutsho ukuthi ngabalichumi lababili kuphela sebekhona abanye abazinikeleyo abaleminyaka ethize behlezi phakathi kwawo lolwazi lwabo luhle lujulile ngoba bayazibonela bayazizwela ngakho kuhle kakhulu ukusola kumbe ukwala into yokulingisela eyokufanisela nje kulesifundo engilaso engifuna ukusifunda abantu bebuthene ngoba nxa lingafundiswanga lingazi njani lingaswela ulwazi fiselani khona lokhu ukuthi lahlupheka lakhathesi liyahlupheka lakhathesi lizinikele ukuthwala umsebenzi phakathi kokukhula olungaka abantu bayezwa ukusila kwabantu kodwa lokhu bebambelele embhalweni nje into ayingabasiziyo inhlanhla phakathi kwenu iphatheni ngokungapheliyo.